Right ke mbukelo Makhiwa TV njengoba sishilo sithi sila ebaqulisini ukubhanya river la esikhona kodwa sisebridgini ke ubhanya njengamanje nginomhlalo waka Hot 11 usibonise nokuyena othe wathola ubandile ndaba ongasekho ke emhlabeni otholakale khona la eMhosheni siboniso mfoka bophela asikubingelele siphinde sikwamukele ku Makhiwa TV. Ya ngiyabingelela ku Makhiwa TV. Ngibonge nje ukuthi sigcine sikwazile ukuthi siphume siwumphakathi. Ngibonge futhi nokhansela waka Hot 11 ukuyena othe mayengenelela udaba lokulahla umfana kwayima umphakathi uthathela phezulu ngoba sinenkundla zokuxhumana esixhumane kuzo nje Hot 11 nje wasibaxoxisini. So sithe masihlangana kanti bese kunakho information ukuthi no sekutholakele ijacket yomfana ngasendawana thizeni ngihambe ngixhumana noyedwa ilunga lomndeni ngasese nje sixhumana eceleni ngo WhatsApp ngathi mina no sothi masihlangana ke sijikele ngakhona kuleyo ndawo ngoba kuyakhomba ukuthi umkhondo ungalapho. Okay noma ngibe late mangifika esebahlanganisile ukhansela umthembu uyena osiholayo la su Hot 11 sahamba ke sonke ke ngokuhlukana kwakhe ngoba uyena obesitshela ukuthi asiphume kanje kwahlukanisa ngendlela yakhe ngoba phela sihlanganise ukusiza umndeni njengomphakathi waka Hot 11 sibe sesihamba ngokuhlukana ngoba noma ngingazi ukuthi ngithola lethi nabanye bese ngale kwezibhoro nguphule nje ulimi mhlambe ufika kanjani udaba lokuthi umfana ulahlekile okanye mhlambe udukile kuwena. No udaba labaveze khona enkundleni ku-group lesina kwa WhatsApp ngoba ngolesine ngilifakile udaba ukuthi no akephunywe kuyobheka lumfana sina impela ngaphuma mina ngahlangana nomndeni umndeni uwodwa noma sibe nezinkinga ke sihlabezene nazo esaholela ekutheni sihlukane ngengikwazi ukuyikhuluma mina ngoba lokho sekuyinto eqondene nomndeni engasathithi mina ngoba ililanga ngongishiya nemibuzo engengikwazi ukuyiphendula. Okay ke nayizolo futhi ngalifaka futhi udaba kwagcina ngenzeke lutho ke ngoba lokho kugcina sekholela ekutheni azangenelela ukhansela umthembu ngoba uyena ogcina esefuna naye imininingwane eminingi naye igcine ngimnike eceleni sesikhuluma nje sisodwa udaba hayi naye kwaselifaka egroupini okugcine kwaholela ekutheni kuze kube nesikhathi sokuthi namhlanje ngo8 akuphunyweni kuhlangana. Alright ke ngihambile ke la sihlangane khona ngihamba ngumhosha nje ngaze ngawuphelela kule bridge bekhulunywe ngalo ngithe mangidlula ngabona abantu bephuma ebridgeini kanti sebehlanganiswa ukhansela ngithe seqala phansi sesibriefa enye ilokhuzana enye information esizohamba ngayo ngoba phela besasendleleni okumcinga umfana sahlukana futhi yena wahambela phezulu ngoba yena bengena ehlathini kahle mina ngabuyela eMhosheni mangihamba eMhosheni ngithe mangidlula kancane la ngijike khona okokuqala ngoba nami ngihamba ngicofa ifoni ngithe mangithi nje ngiphenduka ngathi hayi nami ngithukile noma isimo esingehlele bengiqala ukubona umuntu eselola hlobo lola ngoba uyena umuntu oqala ukhansele ngimemezile oba ngithe mangoba befaka into ebigqabhileke into ebomvu yena ngithe mangiphamisa amehlo ngiyambona ngabiza yena ngoba uyena ugcine sebiza bonke abantu kwakubase kushithi masifika lapha ngibe nakho ukusiphikisana ngathi akuyena umuntu esimtholayo ngendlela bese isona sibuka isikhathi ukuthi lo muntu uneviki kodwa mabuka lo muntu mawusubuthi ngathi ngesikhathi lapha esingangenyanga ukuyaphezulu lo muntu elapha sesiyakhohlwa ukuthi nezimvula ingakwenza lokho ukuthi egcine beyilesasimo. Alright kuhambe sekufika umfowabo omncane okuyena thema imbuka washo ukuthi hayi umfowethu hayi bese sekuqinisekiswa kanjalo ukuthi ngabe uyena ngempela lo muntu okuyena besimcinga bekanjalo ke nje yilokho nje bengingakusho nje. No mbukeli weMakhiwa TV yona insizwa siboniso bophela le nokuyena ethe yathola ubandile endaba ongasekho ke emhlabeni otholiwe la na forensic kwafika wazomthatha khona la endaweni esigameko kubhanya bridge khona la phakathi kwelokishi elidala namadoshi mangabe nje uyazi iFryhead location.